दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो दुलाराय आसाम ट्राइबेल लाइमोन लीगनि खावलायनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दिनै दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो दुलाराय आसाम ट्राइबेल लाइमोन लीगनि खावलायनाय बायदियैनो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। सोमावसारगिरिफोरा गुवाहाटीनि ससलाव हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 खौ मावफुंनानै ट्राइबेलफोरनो हानि पाट्टा होनाय, ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायखौ होखारस्रांनाय आरो आसाम रायजोआरि राजथावनि गुवार आयेन 2017 नि आवथानिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हाफोरखौ बायजोआव दोननाय बायदि दाबि दैखांनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। আজি প্ৰটেক্টেড বেল্ট ব্লকত আইন থকাৰ পিছতো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে আমি অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেক সপ্তাহত একোখনকৈ কেবিনেট মিটিং অনুষ্ঠিত কৰে, এইটো ভাল কথা। আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে নেক্সট টাইম যিটো কেবিনেট মিটিং হ'ব তাত ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত সংঘটিত হোৱা অবৈধ বেদখল আৰু অবৈধ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশনাৰ মান্যতা দি উচ্ছেদ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। বোল্ড ডিচিশ্যন শুড বি টেকেন ইন দ্য কামিং কেবিনেট, আসাম কেবিনেট। এইটো আমি এপিল কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় Bodosa.